Anopanonsia abogana de shimama memamuni na chimama kwaba. De Ahenkan 93.3 FM so eyen sama odura asifitia no abesia no pai ebi emboso ena afi de ebubo firi bi mu ba ene afoforo kwa na no premasi adwa de ba beso sa no panonsia akan kase dem de nambi ene se omampani na na dodangwa kufuado se wo Ghana abakosemu no ono ban pe ena akọ IMF anensaka sika entem sanso ena owura kojobo nso se abro ni owura John Dramani Mahama ekosi akan no no nimpefe pa se ontumi ntu John Dramani Mahama enkrata afri emrahyebiefie aba kasafa emrahyebiefie fo no na da sem ena wo sakrata yi mu emetrabosompo na makọ obimanso mekọ obimanso Uganda de ababeto dwan se Uganda ban abomodin akọ amanone abrofu kromi bi awo madi ye tumi se wom de tuhwa wakọ nwuma manesfo se twom waso wom na koguo na nesfo dodo sen ena anya adwuma wo saa amanone amaking medimu nsem ba besom wei ene afoforo bi na no pema si adwa de ba besom sa no pa no nsia akan kase aseda wampam aseda soku de wakona kono ti so ba bu na oti taxim enam asfalta apa pai fiti MTTD eko St. France Junction asfalt na adwinwan no odi ti so eko no no enkoma Ahenkan 93.3 FM nyame bua Europa League final na eba so no yebeyi na yanye ohwe ni asan abua ma okra wa chile kakra ena fi rich drop natural mineral water eyensukrotin unya bibobwa eboa papa kasi edimachi wo Facebook and YouTube hwehwe Ahenkan 93.3 FM madwenchenu su tise duawu na mesometum bo Ahenkan kama amount se open for kwakoto correction wo Zion asodem anase 0594841044 information centers bro adwenum ekwadusia adepenie efakase live ensem ni nkyeremu ene nfiti ase mi din adekwaku enin kusi buadum Ahenkan FM wati wasum Ghana yamampani His Excellency Nana Adodan Kwakufuado edi atwudwa akire se wo abakosemu fitafi apem ahankradi okrumienu 1992 Ghana ye amamra eto wonomo ena mpo 1957 na yenya ye hono 57 na besi 2023 aban bia nu onoma wako IMF so kopemmoa anensa kan brikuma antem osina ban epene aban a wom abaso wom akwaji sika every IMF nchen a anche no mode busumi dupe akwakwaji sika wei omampani na nadodan Kwakufuado ekase na ochempefe se July busumi ewa afie atwamu enomoko IMF ena May busumi ewa afie yemu nso wom nsa ka sika ntiemu omamwe omampani na nadodan Kwakufuado edi nsem weni na tudwa ewo kata abrochirimamu wom ahinu krodoha wa abra na dwumadia ekoso ne ye ebibrem ene katafo no enkomodidi a wom di afasika sem totoye ho kata Africa Economic Forum a ekoso ewo Doha ene omampani ko bi odin sem we ekotudwa na o kire se na Ghana sika sem ekoye papa na nyoma bo nya den na bibia bo deda fam na yesidi na yedi nso na nimonyam wom na so abra COVID-19 Russia Ukraine unity ape ene begu agro no ebe ma wo nyoma we ni na jijai Emmanuel Ayedin papa ewo Ghana. Before the COVID pandemic, the Ghanaian economy had achieved macroeconomic stability and was in the process of rapid growth. Come the COVID-19 pandemic, followed of course by the Russia-Ukraine disaster, I don't think we can call it any other way, it had tremendous impact on our economy. Suddenly, we were facing major challenges on our balance of payments. Our currency went into a steep decline. Interest rates went out of the window. Inflation, all the indices that had been worked on. And that is what basically forced us to go to seek the assistance of the fund. We went in July last year, and it has taken us July to May to secure a program. We had a staff level agreement with the fund in December. It was a relatively quick period. And finally in May, we've secured the fund. These are the usual negotiations with the IMF. They take time.
And in fact, the 10 months which has been involved in the Ghanaian program is one of the fastest on record. Omampani na nadu dan kwaku fuado His Excellency esande to so kan biem se sika ye nsaka free IMF no wo mu begina so ama na ye fapempa ama wo mu no ma se gina so eda ye ntotoye asakra nyoma ni titru e wo Ghana ye sika sama ato apinimu. But nevertheless, it's over. And now we believe that it is going to provide us with a foundation for redirecting the economy, repositioning the Ghanaian economy to regain the macro stability that had been lost, to be able to have a better control over important data like interest rates, inflation, and then finally also to position us to be able to go back into the international capital market, which had been a source of funding for us for the first 3 or 4 years of our. Nipa motini ni eye Ghana mampani His Excellency Dr. Williams Kwaku Ado Dankwa Ekufuado. Krata Afri Ghana mraship jefie aba na etifia asam no ene say ye bo monka ye se ye befrase edi djuma eno near the second meeting of the third session of the 8th Parliament of the 4th Republic of Ghana of Ejawajo. Na krata na tifisem no na samu babonka ye say womu san beko asetena biem anamu ba besiri omudwumadi asem na hyebje fiefo no MPs no eno wasem eno mokam na emu asem enie ose me standing order 37 so eno no ewo Ghana mra hyebje fie na maka kire mimitumi mu onimnyafo Ahenkan Kingsford Sumana Bagben am Speaker of Parliament me gina no mu sei ammo bibia nka ya bo bibia nka ye ahye no so say ye Bobby Fraser the second meeting of the third session of the 8th Parliament of the 4th Republic of Ghana ebe sha se nyameboa binada aye June bosomin ne da etoso ensia e wa fiye mu won be firi omdwumadi ase ose anopa no dukai na MPs no mu amkoje ma homini na o bolga o ayi kata o Dubai ba bia o hye bia no June bosomin ne da etoso ensia anopa nondu e wo se okom na hyebje fie no mu firi omdwumadi ase na bibia etoato so kama ano no e won kan mumpuni mantemu anyukru na o kire se weni na no e wo se obia kai hye ne nso ena ode krata we ababontenje se yenka ka omanfo a titu ni MPs no kosi se June bosomen ne da etoso nsia enti June bosomen ne da etoso nsia akọ wo MP fie ana wo hwe wo MP wo mpeso aso na hu na se wo mokọ wo ma resume tomu kwa kofrem dwumadi ase e wo mrahye bedwafie nipa ne nhyasa ase e right honorable Ahenkan Sumana Kingsford Bagben Speaker of Parliament and an nsasha krata we ase mentoa anapa no nsiansam ne soe National Democratic Congress NDC amanyoko no papa ba ko yi ni ti opeso tu franka ma NDC amanyoko no bribi atwam no yekumase meyo owura kodwobo nsu ene kane mampani John Dramani Mahama ene disiani e wabato ekoso a na wo mopani po betu franka ama NDC amanyoko no e wo me bosomne de toso dumiensa abato ne ba na wiye no na kane mampani John Dramani Mahama abu owura kodwobo nsu fumfram ni hunumu na so ni se ta o chensa de hwempo no so ni se ta adentia kane mampani John Dramani Mahama enya abato mu mu ediokron wotwe achiripo Queens ena afi owura kodwobo nsunsu enya hamuchichemu baako ene achiripo mienu ko enti we chese abanu ankompo ankaye nanso ya kansie bibia tumisi na nu no owura kodwobo nsu se abamu kwakoto aban presidential primaries no nimpefe se ontumi ninkunim no nimpanso ontumi ninkunim John Dramani Mahama so esanse John Dramani Mahama kane mampani ono no nto oboye no enya no bi ena owura kodwobo nsumpo ono oboye eno ntino ne nkyemu ene ne nsem kakra de tudwa eno no na yentie sedie owura kodwobo nsu ono ankasa ejina simpie ene apaso etu nanum ton cheche nsem pefe ede kire enzem trofo
To be honest with you, I didn't believe that I could beat Mahama from the onset, but I was trying. That maybe people would change their mind and vote for him. No primaries, and we wouldn't know the problems down there. There are some areas that he wouldn't have gone. But because of this competition, he went everywhere. He went to places, Sabsugu, Tatale, Tripoli, all those places he went. Normally, he would just go on the face. Now he's been everywhere. It's going to help him in the 2024 elections. Onipa motini ni abribi atwam na oyekumase meyo na opriso betu franka ma ND samanyuku no nanso antentam ena ocheso no nimpe face na ogidi so ntumi ntu John Dramani Mahama owura kodwobo nsu ena busia mote nene no na wutie anopa no nsia kan kase ewo Ahenkan FM wati wasum Mentu amompem enkosoi dimachi ewo Facebook live search Ahenkan 93.3 FM fadwencheni guo maninsu tise dua wu na haban pro na mesmekenkan ni na kama amon ene anope ansa na masori na menkosoi Ghana ni na atembuafo nkabomuko wama ebi obi kodi bone atemu no enya nyankopon de ni bi we nipa see me I see you na me bisa no ayanom me always a crash who didn't say pine my sentence so kodem say pam wasem so dani agya ho so won sabrobe sangofo ajagefo atembuafo woma sem na making atembuafo wo Ghana nkabomuko Judicial Service Staff Association of Ghana ye tia FN Jusak impenifo afre womo enkofo ni na womo mani na say kren obia hia womo enu a awia gede womani nampo ade na ebe wo womo e kan womo atenkan ena mo frɛ womo adwumefo ni na say momna ye hia ede nhemu a womo kɔ ya ensemtwofo so microphone so womo phone di tuatua Jusak impenifo anu a asama efi womo national president Owura Samuel Afote Otu anu ba ne say fiti eneko aye mebosom ne de tosu adununum ajagefo obia nkwa adwuma obia anya adwuma court nso okon ma say ne wa nipa na aba no unim sedio obeye onioma no akwakoye enya de ombeye adwuma esanse woma ka cha abanya kan say woma ka tua yantum eno ye baako aban fi womo fiti January bosom wa fi mu woma ka aban fi womo ebiem womo dede atembuafo ni bika eno so maka se yentua womo ka eno so aban emfi womo e kana mo de no muntua enti sa nyuma mienu wei ena ajaje fonka bomu ko kire se womu gina so akọ strike no so womu nim down beba eye infinity womu nim achanya ayi de omo peno mo nsaka na no Owura Afote Samuel Otu kire se ebiem womu ka kire ahyenkafo abambofo ene empo nipa akrakra mo bom adwumadie koso asemdi bia odo ni na say fitina koi onipa bia si court bia say oba bedi dwuma ene oba be mo bia mfi no senzo nipa ne ye na mo bia prama no so no abetumi aya no akwakoye o chese ahyenkafo no mo bia nkutututu kankoye official job bia afinso ayi woma ehwe boban no mo hwe se obia mewurewura dan bia mu yeso mo nya adwuma nkasa na judge ni anko adwuma odu asem kokot akwakoye den eno ena papai kasa o kire sam na o kire se ade ba ko twom nsum kura ne se asem we yomo ka akatua yi ene afi eka omode wo se etua wo no woma tintim krata koma empenifo titu ni twetwefo panyini ema National Labour Commission na subesi nei obia mo ho wa enu ti so obia mo ho wa de a na se ajagefo no mo hia wo mo omusu ni mfaso ma oman no enti sande a ena omusu nkabom kuno wo ni su ni mfaso de a wo mo kwakotena fie na adwuma de obe no ngoye sanse de omo pe no wo mo nsanka ena wiase nso yenya adwuma nche na obrego nso ya papa enu nti wo mu gina di aban yesu na wo mu atuetina yenchensem a Owura Afote erituda by this declaration of sign all staff of the service unless and until the president of Ghana complies with Article 149 by approving and paying our salaries with all arrears from January to date.
All staff are also to know the following. The security men and women are to stay at post, but make sure that all entrances to your court and other offices are locked to prevent entry into your court or any premises of the service. All drivers are directed to hand over their official vehicles in the afternoon to the transport department. No driver shall drive any office vehicle or any officer or any jet during the period of the crime. No court register. I repeat, no court register. If any member is inflicted with any injustice in this law, we shall deem it as all members have been inflicted. Consequently, we shall respond in equal proportion. Tijaji ni otu ole ye nyabre ko na esasem ezo tumse kana abandi wo na ye omu ya na ezo tumse akatia no muntum no ekọ wo mo papa nipa a oti ni nkan eyatembuafo ni nanka bum ko penini wo mo president Owura Samuel Afute otu na me baba ko obi man so aban no ayen hyehyeye na ni abrigidi na nya brepa predwuma amanesfo wo broni krom ope obroni krom sanse broni no womunim se abrosa abrofo no woma yese tam jete nzo obi guo pa rich drop natural mineral water nsukrogen ensuo nkwa na nsuo bi won no ma ema yade ede oto na nan won sedo ensuo betumi akun seconds sanse onum nsuo a enya nyoma ewom no eni ni peduan mu nneoma emmo abira eni ni nhia enti abribia problem nkoa fort nkoa ni peduan na ma fort nkoa enti mpato ya num supa na wapomdi no enyina ye na afia muama oni peduan ntumi ndi afurusani ye mepacho rich drop natural mineral water food and drugs authority adebre ahwehwem edi ni nso no bi akoma Ghana Water Company Limited amom nso ahwehwem aye test awodro enwunsam pa enso yi kwanya Owura ne fa so ye nso no odema nipa no ma ebeboa no papa Senior Patrick ebeboa no papa Senior Patrick anope good morning Patrick Osu and papa no oye great brutal to the osme boa sheda kona ne rich drop natural mineral water si oni nkodi nhyiamu 101 na wa he adwen kuta no na adwen a odwen nipa ho tinipa bi se no ayi nso a ontonom na eye papa ena afi woma emma nyoma woni na tumi krata na hwema hu se eye tinipa ntonom timi mam kasa nwa wabie provision store obeye program bi abedinto wedding eye program bia upensuo asoma oho a tonsu panzo na abadoso edoso obi kra tumi de tatawa sanso no nim se nyoma bi nkoyi timpacho pe rich drop natural mineral water chiri kwan kanene efe no rich eyes ono asem na making enti no bomodian ni ndinsa woso ewa atema boabu Peace Town ana asem de nama betudwa fen keke owa wisa owa akroso owa dan babia wo hye o frɛ rich dropper obema nso ni bi aba onchen sisi a abobo ye guo cars nso etiapo guo a omudi yadwuma anope kohwe wo mu nnam ne nso no mo kyesa ko foto sanse papa ne bo nso eda form kama ena afika se ba ko nso ewo kaso CP ne nkrabata ne ba ko ewo ho for 0241666508 0241666508 ena 0555250872 0555250872 rich drop natural mineral water always rich, always pure. Ahenkan 93.3 FM. Sesi ade ba kwa ma emabrinti tru ani Japan ye ball. Kan sa brofo no ball mo de. Na Barcelona na Real Madrid di siani a okwabon se doma ehwebo. Tun se ama mabrin bebre ra fi wo mo haw. Na se akansi emu aye depan. Na ba kwa league ba kwa ekoso ye Europa League. Omabwa ma abedu final no teams etumi koi Sevilla any AS Roma na wom de besiani e wo Puskas Arena eno no Budapest
31st May 2023 ena akansi bekoso ekoso na Ahenkan FM yani the Blues Pub and Restaurant akabum yebeyi amomanfo free ahwebi na ehon mo ba eye restaurant nso count no ensa aduane abeto bia na ye mo 50% discount enuane no ye ofufuo tiozafi banku konkontampesi emutu your fried rice pizza noodles ena fi salad ene de ekeka ho bodin ma mekeke rate the Blues Pub and Restaurant e wa chema boabo e ben Presby JHS ne pe se upe delivery so a e free sa biae na free 0246 970146 0246 970146 na oni the Blues Pub and Restaurant edinsa woso afi menko obi man so Ahenkan FM what wasum meko Uganda mainimo Uganda wamya before to sanya Africa for yebia na Uganda ban ehunu se na hoden ni sika onya ene anese for ewie school university ne nursing college ewo Uganda no edoso na ontumi so ntena enhwe emma nipa nko school wie na o metena fie wawie na abetena fie ose da bi na homte enti se meken oko Uganda man ni mu a abana nia brigade abana nkasa de ne ho agim wakọ UK man mu UK nso de wiase ni na enim se omo de omo ho na Queen Elizabeth kra gold oba se free Ghana e gold ketwa wo de akọ ni krom ye nti UK de e ho de papa wo musika nso mu odu emodu kama na ehonso nya konya adwuma se hwim wawie enti Uganda eni abrono nkasa sim pam akọ UK ene UK ban afrase dinsa woso na eno na make president Emma Uganda Nurses and Midwives Union etwani tiafen UNMU one president Justus Cherop say ampa na ban na niabre dinsa woso na nsa woso ni UK aban ni mpanifo ne wo ma hwe apomden so ni na ne say wo pese wo pekwan ma anes for awie school mo wantete wonimde nipa makomako empem miensa 3000 one person mu free Uganda eko UK kotena ho eye adwuma na UK ban tua ne ka ewo UK honomo na eno na president ma anes for ne wo ma agya won kabunko wo Uganda owura Cherop chechemu na o kire say afibia wo ma awie school free university ne institutions out tete omanfo be ya nurse for no ewo Uganda no afibia no enipa 5000 ena ewie school no na 5000 nso no aban etumi fam 2000 pe afibia ena mti otumi fa 2000 pe na se 3000 afibia 3000 kafie na no na omo che se akwakoba ne sa no ha dwen papa na omo mpese anes fo nso be wie no mbetena fie eya ha wo mo pa enu ntini na omo ni abre a woman ni UK aban kasa na woma pia nipa 3000 anes for akọ UK mamu akotena ho aye adwuma na UK aban so ka tinasi we di asemde ti said ye wo ani bere kobje bosiana ono so ni abere epadwuma ma anes for ewo Uganda maimu obi asu nani tina maka twi Ghana no na menko obi menko abefutin dan fidie so enkofa omanfo adwenkyere ba akumienu a aba na memfanto akase so emfema na nakwiamu aboatin aka Ablikuma Central wenyini tikura nkanyono a o chese kasi o tie papa enso gu kakra ena ogu nempaso ena wejeja no na ojigum na o chese kaseni didem nemum Dr. Baumia ono na ko yate amisko spelele se hawakum sine tuado o se fantastic news nemum happy birthday nkoma kaswa MC onimnyamfo Anita Love obo nyankopon hia na papa kin kojo abubada o say good morning o shame life every esuo yeboa kwada so ena o shame life me da se papa o so onfa bro nyanwe kraka say Dr. Ousafri Yakoto o ye pia o ba kope 2 p.m. mampon o say no matter what the situation must be NDC is winning hands down 2024 election. Now so say so to say we abo de besibia NDC 2024 wo mu din kunim. Fidel Hayford and so the free tadi kwesimintim na anope ye onyan life for